ile soyinda lapho King TV singabe inkinga sekuyipetrol manje uzokhona ipetrol engicela lapho bakwenze King TV abantu abangaqale basuke kuyona njengamanje nakule channel esikuyona ngicela umsubscribe bafuthe indaba siyeza nazo eningi singase ezinye siyiphakele la ziningi kakhulu indaba nakulindele njengamanje kuyasetshenzwa ukuthi Ngizoso into enza ukuthi mhlawumbe ungangiboni njengamanje usabhizi kulokunye ucela iziphi indaba zepetrol zethu zezayo indaba mfethu ziningi ukuthi ngivele ngiqale ngisho ukuzisho kwamina ezinye kwamina ngithiwa ngoba sengibuyela ku YouTube sengiyibuka ngaphezulu ngayikhuluma kanjani le wambuza kanjani lo mbuzo ngoba mfethu nami angifuni ukuphethisa so nginovalo ngibhekile ukuthi kungenzeka noma noma ngivalela la endini ngingaphuma apha so ngithi noma nginterviewa bawuthi notice ngizohleli ngesinye sodwa kanje so phakathi kwabo ngihlala phambili lokho suke kwenzela ukuthi ma kwenzeka kuba konke ethusayo ngiphume ecala bayongilandela ngemva namakhamera hayi ungeke thola kithi ungathini Ngizoso awuzosiyabuka khuluma Ngizoso Twanenane ngiyabonga unokuqalani uyaphikisela amanye ama-2K ukuthi ma usesistezi anti ukuthi usebenza umlungu noma uze kube nomuntu ozoshayela umthetho ukuthi ube kanjani uyakwazi ukusesistezi ukuze ukwazi ukuphila yantwana futhi uyayazi siphile nayo ifike ifunda la yafika igqoka iFebiana kodwa iFebiana igqoka sticker yafika iphathela ama-platinum uyabona ukuthi umuntu wine i-platinum kumqiniso la ya ebathela iplatinum waya kwi-roll on wakhuluma kwi-roll on sisikamnyama waya kwi-roll on wasuka kwi-roll on mfethu ukhuluma kwi-roll on wagqoka ama-chips wagqoka amabhiga wamashi bamfuka wasuka wazoyishuthela abantu bayintatheli futhi lempana ihafu usephetula iy'ndaba zabantu emva kwalokho isitezi hayi ushiyaphi yokuphethula so sisonke okay hola kithi melisizwe abhuka abantu MC wethu uMxizwe ubonisa umnomiya uyakwazi ukufona number 0799923592 uyakwazi ukuthola lapho noma mfethu ungayothumela kabuyena King Ngizoso ufuna mina ufuna uthumelele kuyona TV ufuna mina uyokuthatha kubeke uMelisizwe ukuthi ufika kwenzela umsebenzi mayagibele stage akaphumi bengajabulile abantu bengahlekanga bye Tanto bye uyazi ukuthi umalume la wena fanele uyiphathe amalume hayi kodwa malume hayi ngiyabona abafowethu ngibonela ke lengane bafowethu ngifike ngizala ingane namhlanje ngibuza mina ngizosona malume into engiyibukayo ngoba manje lo muntu lona uhloboniswa King Ngizoso lo muntu lona bahambe petrol inkinga zabantu engezeli wena ngicela ungahlonishwa ile yangane esitezi mina mfethu kuyabaleka mhlawumbe uyabona khona lo wayephethe isibhamu esikhulu ngabaleka ngaze iphula ngathi ngithi Ngizoso akaqhubeke nalo ngeke ngiqhube nama-ona mina ngeke ngidlala ama-ona adubulana abulalana ngoba nganagada uzohamba namabhadi nohamba wedwa la ngamna ngishayela into engekho engahlangane nayo siyafana abantu emhlabeni lapho bathazokubamba siyafana emhlabeni lapho bathazokubamba mani ukhona siyafana ngisho njalo bathazokubamba kodwa siyafana emhlabeni kathi ngivimba lapha kwamgwaqo loyana ninze nilalela amaphoyisa ngase ngibalekile lapha eSouth Africa ngifuna yazi ngabaleka lapha ngabona isibhamu esingaka isibhamu akaze ngisibone isingaka siza kunina South Africa noma lo moya igwala nami angivikelekile ikinga nje kamalume uyigwala uyabaleka angilona igwala ngisabukufa malume ngisabukufa fanele ubheke ukufa mawufa ufa kanye kamalume igwala usabukufa igwala ngingayitheli Ngizoso kusibala phela uzosakana ngani ukubona ke stage ana ngani usazoyenza ingane sele stage ngisho angibona ngivayela uthini ukusana ngani ufuna ukuthi hayi ngiyabuza hayi kabi ngiyabonga kakhulu kule TV ngelinga ngophinde ngibuye bona ntando indaba siyatolisa kakhulu kwethu umuntu ufuna ungiphiphisa indaba noma ndifuna ukuphiseza wena uyamazi uzosuphilile naye uyazi kanye mina Ngizoso ngabala ngoba nalo ngicela ukuthi sesihamba sophetula inkinga zabantu ngathi Ngizoso kanye ngisayiphatha ikamera ubalekiswa nje ukukhipha indaba zabantu aka mina ngingakho nje uyifuna no mina siyaxoxa la kodwa uyangiphiphisa indaba ngiyabuza ukuthi nesho ngithi mina la South Africa kesithi wakho ufuna ngixoxe ufuna ngivelele umsebenzi into vele ayifuna le ukuthi ufuna ungena la ufuna ungena malume mina ngifuna kuphela angithandi ukusebenza King
ufuna ngisebenzeni uyeke nje ngihlale phansi uzosebenza la ngizoholela ngiyakholwa lapha kwaZosa uma uthipha leza indaba wakwazi ukufunduleka leza indaba kahle ngiyakholwa bafethu lapha manje ngiyakholela mali ngiyakholwa lapha ngoba ngisithe nje uyakwazi ukukholela hayibo uyazi khona ngoba manje ngihlele ekhaya ngiyahola ungasebenzi ngisekampanini lapha isekampanini kumanje ngiyahola isitezi ngizobe ngikhona mntasivulu mina ngobe ngibuza umuntu esisango kwiphage lethikithi hayi ngeke kana sengifuna ukuphola sikinisa nemali ngeke sakhiwe ngamanje lesa sitezi khona lokho malume ngakuba lapha ke khaya mina ngiyasho manje malume lentayisho ngeke enzeke malume yile soyilinda lapho King TV singaki inkinga sengiyipetrolile manje uzikhola ipetrol engicela futhi bakwenze iKing TV abantu abangaqale basuke kuyona njengamanje nakule channel esikuyona ngicela msubscribe bafuthi indaba siyeza nazo eningi singase ezinye siyiphakele la ziningi kakhulu indaba nakulindele njengamanje kuyasetshenzwa ukuthi Zoso into eyenza ukuthi mhlawumbe ungangiboni njengamanje usabhizi kulokunye iziphi indaba zeniyipetrol zethu zezayo indaba mfethu ziningi iKing Zoso ngiyangivele ngiqale ngisho ukuzisho kwamina ezinye kwamina ngithiwa ngawase ngibuyela ku-YouTube sekuyibuka ngaphezulu ngayikhuluma kanjani lento wambuza kanjani lo mbuzo ngoba mfethu nami angifuni ukukhohlisa so nginovalo ngibhekile ukuthi kungenzeka noma ngangivalela la endlini ngingaphumaphi so ngithi noma ngi-interviewa bawuthi uyonothisa ngizoyihleli ngesinye sisodwa kanje so phakathi kwabo ngihlala phambili lokho suke kwenzela ukuthi uma kwenzeka kuba khona into ethusayo ngiphume ekuqala bayongilandela ngemuva namakhamera hayi kulungile kuthola kithi ungathini Zoso uzosiyabuka khuluma ngaZoso manje Twanenane ngiyabonga unokuqalani uwaphilisela amanye ama-2K ukuthi ma usesistezi angidingi ukuthi usebenze umlungu noma uze kube nomuntu ozoshayela umthetho ukuthi ube kanjani uyakwazi ukusebenzisa isitezi ukuze ukwazi ukuphila yantwana mfethu uyayazi siphile nayo ifike ifunda la yafika igqoka ifebhiyana khona ifebhiyana yayigqoka istika yafika iy'phathela ama-platinum uyabona kuthiwa umuntu wine i-platinum ufake kumqiniso la ya ephathela iplatinum waya kwi-roll on wakhuluma kwi-roll on sesibamnyama waya kwi-roll on wasuka kwi-roll on mfethu ukhuluma kwi-roll on wagqoka ama-chips wagqoka amabhida wamashi bamfuqa wasuka wazoyishuthela abantu bayintatheli mfethu lempana ihafle usepethula iy'ndaba zabantu emva kwalokho kwakho isitezi hayi ushiyaphi yokupetrol sisonke okay hola kithi melisizwe bakubhuka abantu MC wethu uMexizwe ubonisa umnomiya uyakwazi ukufona inamba nabo 7999235592 uyakwazi ukuthola lapha noma mfethu ungayothumela kabuyena uKing Zoso ufuna mina ufuna uthumelele kuyo le TV ufuna mina uyothatha kubeke uMelisizwe futhi ufika kwenze umsebenzi manje agibele stage akaphumi bengajabulile abantu bengahlekanga bye thank you bye